Оғбет елхайт лаждена қоз қшудус дезір историк юазынхо елмынхо вулыч квазой нурдин. Студент вулычханден сықамын историяцы культурцы хэттат елмынхочу шивахыр. Республики археологические тоққымыжда хочметте декеда қуатсы шавеновыз. Нурдин автор вулышарденет ылғай истории халқыр книжк. Ішті грамматика цдузин бирыштярха художественный елмын до книжка жархайцатсу. Нурдин қахегіміз дузинді вай столица Магасян теталыр. Шива харнек ішті толыме да хожволчу язым хочын хамыр ваша қетарда дегертаған республик аман библиотеки. Тикалар тхасиомычный топ. Сқахақ летічі дега дарди молқы көррегат. Излазыр қайтычы сага малқы сида қайтыр бац. Дешер хожа муғырыш декчур дешер гужды квазой нурдинах алышы қамын вызаво судақ ляцад республик вахыр дег дуалдеш. Қост қышыды зір квазой нурдин масяхте халық тахын юазын ховез бір доттығы же балқны оқысты же цын қолым боузы же безіш болчаре. Дикхунахи қамын буағи балвен. Нурдин хадзвен ехи ва yani сейтс балхвы yani диарияқыт аз цитейпар али шисы уқыз малбағыз ба мағнах металиек қалнақ қамын буағиты yani сатсы шида қалуатыш қамын бұх абулыш қамын дағлықи вен бағыз ба қуын вен уақылыш ихи айылыш талып айылыш қахи юждақты тивей. Цехаза историк, литератор, суртынч, квазой нурдин вяу эзри избя Қост қоцуалық Чернясарин район тойырт. Томский пач халқын университете историю амдешхануус. Цулти хадеш этау нохчалгай пач халқын университете исторический факультете. Масех шара школе хехр ховалыш болг бяпцу. Халқыр илмын болг язбыр историк халқырш курсе деш вағычхан. Квазой нурдин бел хаждесқы итлық черке пет мардя хадете. Шостқы пхы илмыны художественные произведения авторовы. Я не знаю. Вдохновляет прошлое нашего народа, вдохновляет язык наш, богатый, древний, очень красивый язык. И вот эти угрозы, которые стоят перед и нашим языком, и перед нашим народом, вот это стимулирует, заставляет работать. Литература – это для души и для детей, чтобы они освоили и язык свой, родной язык. Квазой нурдин вахыр юақметик далуатыш бери қолым. Замик болычхан да болбер цушинек юхынс эрси теха ғылғай мет дор цуши юазуныш. Доқы дивай дуния баскальк гоузы эп. Цын қолым цыбоузыш нагах марсак хугвац. Бек ботняк анкарина ени тахын юазун хо баргулуш. Сончо хысгыт сейтахын мероприятие ха цын поэзия жухая дагихита кызы нурдин сейн паргвен сейшин парга чохос поэзия жутсын язя сей замиги очхан ханж дагюсын язя поэзия жухеш ас. Квазой нурдин элмын белхаштик эды Магас ғылғай республик суд систем истории ышт қыдырыжы. Квазой нурдин очеркыш арюлышхани республиканский кеп юазунышк. Буақық чтулы меғлуарқцу ғылғайчын историях дол книжк. Сейғыла валы жақыш меттілі мыштязы да зияна хақ дауық хат әхиятыр сей меттілі сақсын. Ждеш жгулди волварк со сатсыз хаха задош тая здесь жгулди же цахан солдык кезде гала истории а пылашка сова чан митинг халар шожа алтын митинг так су илар сомягыр сыл халга сылды хагы ве сибилаз адяка до каяр со ангolчан хазу кос лахшерис козгат лахшерис دوق دوسر حجوش حاشي سداز دوق دوسر جوي خلين خلو حماش Юазын хой союз доқышхо, Россия журналисты союз доқышхо, цинмот гектор ахты бэй бы. Спаэтва, списательва, суртынчва. Ши молдожду, хамат хансага ашту дышхалчы. Су духл юазын хохалчы, цинмашти аддуачту, хама вашти адуалцын. Зи белголдахқы қахиега юазын хочусан, поэтусан, историкусан, суртынчусан. Ахцу бужбо болха, цен қолым не қоқбы. Мелла вица вагуачыш белговах везыш, уц везыш сагва. Бағдар бахан долыжы ух республики, дуқ цутуамыжнистан сагва. Хата ца бағдара дацу хуадыш, з бағдар дуцы дуцыш, ихылқ дуқы дезыш, чақам дуқы дезыш, яхайолыш, денал долыш, ханар долыш, чақуалыш сагва нурдин. Каникулыжы пандемия бахандолыш, етей парваша қетір цығыл дуқайыр, библиотек бол қойлар хабы қолым сейреніш каст-каст дақах.
выставки, традиционные выставки, стеллаж, книжки, журнал, мал был колом хагойтыш, выставка, мал был научный был хашхалцу, нурдинах мал язди хам хахалкыш, чуар яхи хоз выставки, из выставка, виртуальная выставка, из выставки хагойтыш. Юбилей юлчдина Квазой Нурдин Лоуцж соғытыш хаиде живы гулбенери Харвар хейжи живы историк арганырч белхак юазынху қолым неқыт даху дахули архавы ши произведениеш ду қучнях самуқутуақыш. Өшілняған Тамара Гягиняған Хава Керт Хуамыш.